Gob, Good hapon sa afternoon, tanan. Clarification lang Gob kay kanang nanggawa sa social media ba nga atong nahinumduman atong last press con is ningon ra ka og dili unsa ni katong sa back riding bitaw nga ang iyahang barrier unya karon ay nanggawa sa social media nga dili na kuno required ningon ka ang shield. Can I ask for assistance from PA CAT on the latest? Because when we suggested to the IATF on this backrider policy, that was at a time that the national IATF rule said that absolutely nobody can backride. Ug atong gipasabot, ug atong gisugyot sa IATF na maglisod ta diri sa Bohol tungod kay wa tay laing means of transportation or conveyance sa atong mga katawhan. Mao nga naningkamot ta na magpada ng disenyo nila. So naaprubahan ang atong disenyo ug napay mga laing mga disenyo karon nga ni gawas na ato pud na gisumite na sa National IATF. But along the way, Alan, as you know, as they were approving our design, nagpagawas po sila ng additional na mga murag rules na gitugutan na nila ang mga husband and wife. Or this is where I'm going to ask Attorney Kat to give us an additional information on what is now allowed. But let me tell you this. We made the suggestion to solve a problem. If the problem is not there anymore, we don't need the solution. As you can see, I've been very careful in using this solution because I want to make sure that it is safe and the people are really freely, willingly going to use it. Kung maglisod sila, wa naman ta namugos. Ingon nga nako ang mga agreed styles na giaprubahan sa IATF sa NCR, pwede naman magamit dire. Dili naman exclusive ang atong gipada na design didto ra ang pwedeng magamit. So at this point in time, can I ask Attorney Kat to revisit the rules on backriding policy here in Bohol? Sir, there has been no change from the IATF. Still the same. Backriding is only allowed for couples. So, karon, I think there has been a misconception from the statement issued by Governor. It means nga if you're not going to use the barrier, then you cannot have somebody else backride. But kaning backriding is only allowed for couples only, whether you're married or common law or living together in a different setup. Basta mao lang gyud na couples lang gyud gihapon, wala pag gyud na kanang wala pa na change ang ato ang backriding policy, and we're following that also the same here in Bohol as well. So whatever it is, I think we also have to be very careful about other people's interpretation of different statements, so we can also clarify. Pero fake news na siya nga naghisgot si Gov nga dili na kinihanglan tong barrier or allowed na gyud ang backriding nato. So klaruhon nato, Attorney Kat. Backriding is only allowed for husband and wife or common law. And katong mga approved nga barrier designs lang nga gi-issue sa IATF, sir, mao lang gyud ang allowed. Alright. So, and how do you prove that you're husband and wife? What do you have to show? Actually, sir, there are no katong sa IATF guidelines, ingon lang po sila og mga statements nga there are so many ways to prove that you live together as a couple or you're married. So, usa na ang inyong marriage certificate. Ang uban pod, so they just have to show nga they live in the same address. So, ang usually ID with the same address. So, mao to. So, pwede na karon ma'am. Pwede na ang couples lang. Limited lang to couples ang backriding. So, imong anak, dili siya allowed paghihapon. Okay. So, yeah. Kay daghan ang utana man gud og kanus agyod i-allow. So, pwede na. Karon. So may Basta na ay oh. barrier Yes. sa couple. Oo. O kinahanglan, ang tugutan ra nato alin ang mga disenyo nga giaprubahan gikan sa IATF sa nasyonal.
sunod ta sa approving authority ug ang approving authority ang IATF. So husband and wife, common law, and naay barrier. Katong imong ikaduhang design gob, unsay update ato na approve? Papay approval. Okay. Papay approval. Pero I don't see any problem with that because informally, nakita na ni General Galvez ang disenyo ug ingon niya na nara siya mga pipila ka mga pointers. Pero very similar sa mga gipakita na sa angkas. So ako, di ko na balaka na di maaprubahan. Sa akong tanaw maaprubahan after some changes. So atong balikon nga ang pwedeng magkapag-ride sa iyang partner, couple or kinahanglan tong dunay ibutang ang kadtong disenyo nato una. Pwede sa disenyo nato or kung na sila'y disenyo, other approved designs of the IATF, pwede naman gamiton diri pod. We can use it here. Okay. Akong ikaduhang